Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Reka nizere ko mumeze neza kandi muramukanye amahoro n'Imana. Reka mbwire abatanguye kujya gusenga babwira ngo uyu munsi wo guhimbaza Uwiteka abagenderere kandi akomeze kugenda abagirira neza cyane. Abadukurikira mwese n'abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Ndomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, turabaramukije tubifuriza uwo Mungu mwiza cyane. Turagarutse mu idonido rero ry'amakuru azindutse ariko aravugwa muri kino gitondo cyo kuri kino cyumweru, tukaba turi ku itariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Tugarutse nyine mu makuru ariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse tukaba turanarebera hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ku isi. Muraza kunyemerera rero amakuru akomeye cyane tuyatanguriye ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, aho turaza kugenda turabamenyesha yuko amakuru twabashije kugenda turamenya nuko inzego zijejwe iperereza zatanguye kugenda zirasakasaka ndetse zirajya no gukora amatohoza ku ngo zigiye zitandukanye, aho urugo rwa mbere rwa Honorable Agathon Rwasa ruherereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura rwamaze kugenda rugerwaho n'abashinzwe umutekano, nyuma y'uko amakuru akomeza kugenda dusumira yuko bagiye nyine bakajya gusakasaka hafi isaha yose, ariko kandi amakuru akaba dusumira yuko ata kintu kidasanzwe babonye, ata n'uwo batwaye, aho baje guca baragenda nyine. Nyuma y'icyo gihe rero ariko amakuru akaba atubwira yuko nyine bosanze uyu mugabo adahari, aho bivugwa yuko ashobora kuba yarari ku rundi rugo nk'uko bikomeza kugenda bitugeraho bivugwa. Ariko kandi biriko biraba mu gihe leta y'iki gihugu c'u Burundi ikomeje kugenda iragira ubwoba bwinshi bukomeye cyane, ngira ngo ku munsi w'ejo haheze amakuru twagiye tubandanya kubashikirizaho n'ubundi twibanze ku bikomeje kugenda biravugwa hagati ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'uyu nguyu yahozwe arongoye umugwi uzwi nka CNL, umugambwe wari ukomeye cyane utavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse wari unateye ubwoba bukomeye cyane abarongoye CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse bikanavuga ko rero mu gusenyuka ndetse no kwambura uwo mugwi uwo mugabo nyine wa CNL hakomeje kugenda hagaragara cyangwa se by'umwihariko hamaje kugenda hagaragara ndetse hanavugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko byakomeje kugenda bivugwa. Ariko kandi muraza kunyemerera ngaruke ku buryo Uburundi bwongeye kwamagana bwivuye inyuma umugambwe mpuzamakungu uheruka gushira Evariste Ndayishimiye rero nyine ku karubanda uvuga amakosa yiwe, ibyo akomeje kugenda arakora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biranatuma by'umwihariko iki gihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda kisa naho kiriko kiraba iciro ry'imigani ku ruhando mpuzamakungu, mu gihe abandi bategetsi bo hirya n'ino bakomeje kugenda bagaragaza ko barajwe inshinga no gukemura ibibazo by'abanyagihugu. Ariko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi ho ibintu bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera, aho abantu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku ngwano zikomeye cyane zavuzwe ku munsi w'ejo haheze hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nabo basanzwe bafatanya nyine muri ibyo bikorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Akaba ari ingwano zikomeye cyane zongeye guhitana ubuzima bw'abatari bakeya, akaba ari ingwano zabereye mu karere ka Masisi, ndetse by'umwihariko si iby'abanyagihugu bakomeje kugenda barabigenderamo. Hari amakuru akomeza kugenda atubwira yuko no ku ruhande rw'ingabo za leta haba hariho abasirikare benshi bahagiriye ibibazo bigiye bitandukanye. Izi ngwano kandi zikomeje kugenda ziraba mu gihe twamaze kugenda turaronka amakuru avuga yuko nyine n'ibiganiro biherutse kubera i Rwanda mu gihugu ca Angola ata kintu na kimwe byabashije kuba byongeraho, nyamara mu matangazo yabashije kuba yotugeraho bwa mbere yashimangiraga yuko ibiganiro byagenze neza, ndetse impande zombi zobikoze mu mutuzo ndetse no mu bwisanzure, aho zose zirajwe inshinga no gushaka amahoro n'ituze ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabaramukije mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose, abadukurikira birumvikana muri ngahe mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye. Reka tubaramutse twifurize icyumweru ciza cyane. Abadukurikira muri mu makomine agiye atandukanye twifurije kumererwa neza. Abanywanyi bacu badukurikiranga mu gihugu c'ababanyi ngahaba abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Uganda,
Tanzania ndetse na Kenya mwese tubifurije kumererwa neza cyane abadukurikira bari ijya nino mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika mwese tubifurije ibihe byiza abadukurikira kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose twongeye kubifuriza ibihe byiza cyane. Kuri wowe utameze neza nkunda kuvuga ngo komera kandi wihangane wizere yuko Imana ariyo ishobora byose. Kuri wowe ushitse hano kuri ino mbonesha kure yacu bwa mbere reka ngusabe gupyonanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bashe kubana natwe 5 kuko bikomeje kugenda bigaragara. Rero hari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, ndagusaba kubana nanjye muri ano makuru azindutse nyine ngaha kuri ino mbonesha kure yacu ku cyumweru. Nk'uko musanzwe mubizi nyine hakaba hari abantu bamwe na bamwe bagiye gusenga, reka tubifurize gukomeza kugira amashengesho meza aho muhaberereye mu mashengero agiye atandukanye. Turi ku cyumweru rero ku igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2024. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha imbere mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ariko adusumira rero yaturutse ku muryango wa Agathon Rwasa bariko biyamira bavuga ko rero arakamaramanza kubona abashinzwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi biyemeza bakajya kugutagota urugo rw'uyu munyapolitiki asanzwe akomeye cyane yigeze kugira umugambwe CNL, ariko kandi akaba ari umwe mu banyepolitiki nga mu gihugu cy'u Burundi batanguye kugenda barashyirwa mu majwi nyuma y'ubwicanyi umugambwe wiwe cyangwa umuhari wiwe yarafise wakoze mu gatumba bwibasiye abanyamurenge, kuko bikomeje kugenda bigaragarana nyuma y'uko rero abanyamurenge baherutse kwibuka abene wabo bazize nyine uko baremwe, ariko kandi bigizwemo uruhare n'uwo mugabo. Bakaba barongeye gutanga ibirego bigiye bitandukanye rero hirya no hino ku isi, aho basabye yuko abagize uruhare muri ibyo bikorwa byose bashobora kuba bofungwa cyangwa se bakariha ibyo bakoze. Uyu mugabo rero birasa naho leta y'igihugu cy'u Burundi yatangiye kuba yamuhagurukira mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba nyine harebwa uburyo iyi leta nayo yamwikiza. Bivugwa yuko rero nyuma y'uko General Guillaume Bunyoni abashe kuba yotabwa muri yombi akaba agomba gufunga ubuzima bwe bwose kuko byanzuwe n'abacamanza imbere nga mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero uyu mugabo ari wasigaye ahangayikishije nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko hari amakuru y'ibanga rero yamaze kugenda arashyirwa ahagaragara, yavugaga yuko rero uyu mugabo ariko arahenza ubutumwa. Bivugwa yuko rero yoba yaratanguye kurema ubundi muhari ukomeye cyane ushobora kuzakora amarorerwa nk'uko twabironse mu nkuru n'abandagije kubashikirizaho ku munsi w'ejo haheze. Nyuma rero yo kubona byinshi biteganyirijwe nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze yuko rero nk'umuntu wabaye umusirikare cyangwa se nk'umuntu ukomeye cyane nga muri kino gihugu cy'u Burundi nawe agomba gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo yereke uyu mugabo nawe yuko atari agafu k'imvugwa rimwe. Bivugwa yuko rero yahise arungika abasirikare ndetse n'abapolisi bitwaje impoho zikomeye cyane, ndetse by'umwihariko bari banipfutse ku buryo bukomeye cyane ubona biteguye urugamba bajya kugutagota urugo rw'uyu mugabo rusanzwe ruherereye nga mu gisagara ca Bujumbura, aho by'umwihariko bagiye bakarusaka bamutunguye ku buryo bukomeye cyane. Icyakora ngo busanze uyu mugabo adahari, ndetse bivugwa yuko atakintu na kimwe babashije kuba bokuramo. Bivugwa yuko atari ikintu bigeze babaza abo basanze muri urwo rugo. Haya ni amakuru azindutse haravugwa cyane cyane, akaba yaje kugenda anatangazwa ku ruhande by'umwihariko rw'umuryango w'uyu mugabo Agathon Rwasa Honorable. Bivugwa yuko rero batishimiye ibikorwa bigiye bitandukanye bya leta y'iki gihugu cy'u Burundi byo gufata icemezo cyo kuza kubavogera cyangwa se kuza kubasakasaka ngaho ari abajura. Bivugwa yuko rero leta y'iki gihugu cy'u Burundi ngo yatanguye gukora amatohoza akomeye cyane ashobora gutuma bamenya niba nyine uyu mugabo yoba afise amatsinda akomeye cyane asanzwe akorana nabo y'abantu babinjiza intwaro nga mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se hari ibindi bikorwa bitari byiza yaba ariko arategurira umukuru w'igihugu nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Icyakora kandi uyu mugabo we ntacyo yari yatangaza, ndetse n'abamenyesha amakuru bacu babandanyije kumurondera ku telefone ariko ntago yari yabasha kuba yoshikira nk'uko bakomeza kugenda baratumenyesha.
leta y'u Burundi kandi yaje kwamagana ibikomeye cyane ndetse ija no kugenda irakurira inzira ku murima imiryango mpuzamakungu ikomeye cyane imaze igihe iratera akamu ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko bakomeje kugenda babushinza amakosa menshi cyane akomeye cyane nyuma y'uko kandi abategetsi ku ruhande rumwe nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda rero by'umwihariko bagira ibyo basobanura n'ibyo bavuga kuri izo ngingo zatangajwe na Amnesty International. Ubu rero by'umwihariko Uburundi nyirizina usibye abategetsi umwe umwe wagiye atangaza uko abyumva noneho bamaze gushyira umuco kuri icyo kibazo kivugwa yuko rero harimo abafungwa n'abanyuruzwa n'abicwa n'abandi bagiye batandukanye cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bakunze kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane ariko hakaba hari ibyamaze kugenda bitangazwa. Uburundi bwongeye kwamagana ku buryo bukomeye cyane umugambwe mpuzamakungu uheruka gushyira perezida Evariste Ndayishimiye ku karubanda ndetse bagasa n'abamwambitse ubusa berekana yuko rero ariwe mutegetsi mubi cyane, umutegetsi utagira ikigongwe namba. Umuryango mpuzamakungu rero urengera agateka kazina muntu ku isi Amnesty International waherukaga nyine gushira perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuvuga yuko mu myaka ine iheze amaze ayoboye icyo gihugu cy'u Burundi yayihutarijemo rero abaturage benshi cyane ndetse kandi ngo ntiyaha ubwisanzure rero abarimo n'abamenyesha makuru n'abakora mu miryango itegamiye kuri leta ariko cyane cyane iharanira agateka kazina muntu. Ni raporo uyu muryango wakoze by'umwihariko aho wagize uti mu myaka ishika kuri ine rero perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi we nabo bafatanyije mu kurongora icyo gihugu baranzwe n'ibitukorwa bitari byiza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abaharanira uburenganzira bwa muntu rero by'umwihariko harimo abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe by'umwihariko na politike bakomeje kugenda baraterwa ubwoba, guhohoterwa, gufungwa bidakurikije amategeko ndetse no kudahabwa ubutabera nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi rero nibyo guverinoma y'iki gihugu cy'u Burundi yaje kugenda yamaganira kure ikoresheje umuvugizi wayo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu muvugizi by'umwihariko yavuze yuko rero uburenganzira bwa muntu bwa mu gihugu cy'u Burundi bwubahirizwa kandi ngo n'abagezwa imbere y'ubutabera nyine ngo baba ari abaturage basanzwe cyangwa se abamenyesha makuru ngo baba barenze ku mategeko ndetse n'amabwiriza agenga iki gihugu cy'u Burundi. Ati ugasanga rero ni ibintu byabaye mu myaka nk'icumi iheze ariko kandi bakabyitirira ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibyo rero byerekana yuko ngo rero ku butegetsi bwiwe babuze icyo bavuga ngo bakaba ariko barabeshyira iki gihugu cy'u Burundi. Cyakora uyu muvugizi avuga yuko byose atari shasha hatabura rero abashobora kuvangira umukuru w'igihugu gusa haba hari amategeko agomba gushyirwaho rero mu buryo bwo kugira ngo ibyo byose bibashe kuba byosobanurwa. Uyu muvugizi wa perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi avuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwubakiye ku mategeko ndetse ko bushize imbere umuturage bityo ko hagize umuhutaza rero yabiryozwa cyangwa yahura n'ikibazo. Mu bihe bigiye bitandukanye kandi umuryango wa Amnesty International wakomeje kwerekana Uburundi nk'igihugu kidatekanye ndetse kidaha abanyagihugu rero ijambo. Ibi kandi niko bikomeje kugenda binagaragara by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu aho by'umwihariko umunsi ku munsi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara ndetse by'umwihariko hanavugwa ibikorwa bikomeye cyane, ibikorwa bibi cyane bikomeje kugenda bituma abanyagihugu ngabo kino gihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bicwa ndetse bikaba biriko birafata iyindi ntera nyine mu gihe hariko hitegurwa ibi bikorwa by'amatora. Ni mu gihe kandi imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi ikomeje kugenda iratabaza ivuga ko ikomeje kubangamirwa n'uburyo umutekano umeze ndetse n'uburyo bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'iki gihugu bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomeye cyane bagirirwa n'abayobozi basanzwe bakomakomenga muri CNDD-FDD kuko biriko biratangazwa. CNDD-FDD rero bivugwa yuko rero nayo ku ruhande rwayo yo biriko irakora iyo bwabaga cyangwa se irakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yokongera kuzaronka imyanya myinshi cyane mu matora ategerejwe mu mwaka utaha aho hazibandwa ku matora nyine y'abazohagararira intara zigiye zitandukanye z'ici gihugu cy'u Burundi ndetse n'abazahagararira amakomine hakazakurikiraho kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu kuko bikomeje kugenda bigaragara.
imigambwe igiye itandukanye irimo nka Sener, Iyoprona, imigambwe irimo nka Sahwanya, Frodebu ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zikomeye cyane, aho ikomeje kugenda yerekana neza yuko ishobora kuzahigika umugambwe CNDD-FDD. Icakora kandi bishobora kuzagenda nabi iby'aya matora mu gihe abanyagihugu benshi batakizera politike ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Kuba abanyagihugu bakomeje kugenda ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye bakomeza kugenda bibaza bati ese nyiricubahiro twari dusanzwe dufata nk'umuntu w'umukristo, nk'umuntu w'umunyagihugu ukunda abanyagihugu, nawe atanguye kubesha kimwe n'abandi banyagihugu bagiye batandukanye. Nyuma y'uko rero mu minsi iheze yavuze yuko yigereye ahatunganyirizwa igitoro, maze akavuga yuko rero yaje gusanga bamwe mu bo yise abakomisiyoneri n'abandi bagiye batandukanye ari bamwe mu bantu bagira uruhare mu gutuma Uburundi bukomeza kugenda bukena ndetse bakambugwa amahera menshi cyane biciye nyine mu busuma bwo kubiba ayo mahera bazana icyo gitoro. Icyo gihe yavuze yuko ubwe yatanguye kwikurikiranira gahunda zigendanye n'ibura ry'igitoro mu gihugu cy'u Burundi, ndetse anavuga yuko mu minsi itarenze 3 rero igitoro kiraba cyatanguye kugenda gipakururwa, aho yavugaga yuko nyine igitoro kiri mu nzira, kiri mu bwato. Uhereye icyo gihe haraheze iminsi myinshi cyane abanyagihugu rero bategereje bagaheba, bakaba batanguye kugenda bitotomba bavuga yuko rero bigoye ko umutegetsi nk'uyu ariko arabesha abantu bazomukuraho amaboko, ndetse bishobora kuzotuma nyine byinshi mu byo yemeye mu gihe yoba atabikoze cyangwa se ngo abikorera abaturage, bishobora kuzatuma atamuntu n'umwe asubira kuba yomwizera mu bikorwa bigendanye no kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bamwe badatinya kuvuga yuko ku ngoma yiwe yaranzwe no guhitana abatari bakeya, aho imiryango igiye itandukanye ikomeje kugenda itabaza ivuga ko ababo bakomeje kugenda barapfa umunsi ku munsi, bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari amakuru menshi tubandanya kugenda twakira avuga kuri bamwe mu bantu baba ariko bagiye bafungwa mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe, abandi bakomeza kugenda banagaragaza neza ko hari n'uwo bajyana ntibamenye aho yarengeye cyangwa se irengero ryiwe. Hari n'andi makuru akomeza kugenda kandi adusumira avuga yuko hari igihe nk'umuntu ashobora kuba byamenyekana yuko afunzwe ariko haheze nk'imyaka nk'itanu cyangwa se indi, ata muntu n'umwe n'abo mu muryango wiwe, ata muntu n'umwe yabashije kuba yobimenyeshwa. Amabohero agiye atandukanye kandi akomeje kugenda hagaragaza ikibazo c'inzara ikomeje kugenda iraca ibintu mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeje kugenda bavuga ko hakabaye harakogwa ubuvugizi buboneye cyane ku basanzwe bari mu maprizo mu rwego kugira ngo babashe kuba boronka uburenganzira bwabo, mu gihe basanzwe bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, haba mu kubura ibifungurwa bihagije, haba mu kubura amazi meza bifashisha, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye birimo nko gukubagurwa, iyicarubozo, kwica bamwe rero n'abandi bagiye batandukanye, bakagenda barahura n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Ibi biriko biratuma igihugu cy'u Burundi ciza mu myanya ya mbere mu bihugu bisanzwe bifise ngereza mbi ku isi, akaba ari na ngereza bivuga yuko rero umuntu yabashije kuba yozinjiramo bigorana kuba yozisohokamo, acane yuko atabutungane bubarizwa muri kino gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana kandi uyoboye ubutungane muri kino gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe yoba azi aho aherereye, mu gihe ibibazo bimureba bikomeje kugenda byiyongera umunsi ku munsi, ibikomeje kugenda bituma bavuga yuko rero manda ya Evariste Ndayishimiye batari bo bazarota isoza cyangwa se irangiye, mu rwego kugira ngo babashe kuba bo kwitorera abandi bategetsi cyangwa se abandi bayobozi bashobora kuzabafasha mu bihe bigiye bitandukanye. Havuze ingwano zikomeye cyane kuri uyu wa gatandatu uheze ku itariki 24 Myandagaro umwaka wa 2024 muri teritwari ya Masisi, ubwo twogeze muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni ingwano yabaye rero hagati y'umubare wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho yabereye mu duce two muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko rero amakuru ava muri ibyo bice akomeza kugenda aradusumira. Ahitwa Kironko na hafi haherereye na lokahite ya Buguri niho rero habereye iyi ngwano ikaze cyane ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza FARDC, FDLR, Abazalendo, ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse na Sadike, aho bivugwa yuko rero bari bogabye igitero simusiga, igitero karabutaka. Izi ngwano kandi zatangiye
zatangiye igihe cy'isaha z'igicamunsi cyo kuri uwo munsi wa gatandatu nyine ku munsi w'ejo haheze, nyuma y'uko iri huriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryari rimaze kugaba ibitero mu birindiro bya M23 biri muri ibyo bice namaze kugenda ndavuga haruguru. Aya makuru kandi avuga ko izi ngwano zaje gukomeza no mu bindi bice nk'ahitwa Muheto mu birometero bishika kuri 16 uvuye i Masisi kuri izone, ndetse kandi ngo ndetse no mu duce turimo Kisuma, Nyange, Kaniro, ahitwa Rukopu ndetse n'ahitwa Katare, hose rero hagiye humvikana urusaku rw'imbunda ziremeye cyane n'izindi ntoya kuri uwo munsi, aho bivuga yuko rero byari bitero bikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za Kongo bariko barakoresha ibibunda bya muzinga. Andi makuru kandi yo ku ruhande avuga yuko kandi muri utu duce twabereyemo ingwano utwinshi kuri ubu ngubu turiko turagenzurwa n'abagwanyi bayobowe na General Sultan Makenga bo muri M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Utwamaze kumenyekana ko twigaruye rero n'abagwanyi ba M23 ni Kisuma ndetse na Muheto n'ahandi hafi y'aho ngaho. Kuva mu ntanguro z'iki cyumweru rero turimo dusoza hagiye humvikana ingwano hirya n'ino rero muri za teritwari za Masisi, Rubero ndetse na Rushoro. Ibi byatumye abaturage bakomeza kugenda barahunga ku bwinshi cyane nk'uko societe civile muri ibyo bice ikomeza kugenda irabitangaza. Imiryango itegamiye kuri leta nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ikorera Igoma ahazwi nk'umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru yashize inyandiko hanze igaragaza ko rero ihangayikishijwe n'ingwano iri kubera i Masisi, inasaba yuko hoba kubahirizwa rero agahenge k'amahoro kasabwe mu biganiro by'i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ni ibiganiro byahuriyemo rero abategetsi ndetse n'intumwa zikomeye cyane ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora amakuru akomeje kugenda anavugwa anateye impungenge cyane nuko bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko ivyo biganiro byo byari biherutse kuba rero muri kino cyumweru ku itariki 20 z'uku kwezi k'umunani umwaka wa 2024 ata kintu na kimwe zabashije kuba zogeraho, mu gihe kandi ubutumwa bwa mbere bwavugaga yuko ibiganiro byabaye mu mahoro ndetse n'ituze, ndetse binatanga icizere cy'uko nyine ibintu bishobora kuba byomera neza. Icyakora nubwo ibiganiro byaba, benshi bakomeza kugenda banenga uburyo biba byateguwe, mu gihe by'umwihariko bayibaza impamvu ku ruhande rwa leta ya Kongo babyitabira, nyamara abo bahanganye nabo barimo uyu muhari wa M23 ntibabashije kuba batumirwa muri ivyo biganiro. Ibyatumye uyu muhari wa M23 ukomeza kugenda ushimangira ndetse unagaragaza neza yuko rero udateze na rimwe kubahiriza ibivugwa ndetse na bimwe biva muri ivyo bice, ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, bakavuga yuko badashobora kuzakomeza n'ubundi badashobora gukomeza kubahiriza ivuva muri izo gahunda cyangwa se muri ibyo biganiro, mu gihe bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko uko byogenda kose bazubahiriza ibyavugiwemo ari uko nabo bagize uruhare muri ibyo bikorwa ndetse no gufata iyo myanzuro. Reka mbashimire ko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikirizaho hano kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Twongere gusubira mu masaha ari imbere. Abagiye gusenga tubifurize umunsi mwiza, muri Imana akomeze kubana namwe.